When hian Daron welfare aizol khoi tu tele khorulian welfare aizol khoi tu te tin khorulian lama tangin VC ten helai mun tirini le chim kan to a hele hi February ni som pathuma chim to ni kan ria sarkar hian rang taka hele hi min do sakturin kan be se chata tichuan he tuirini rala hian tuivol constituency chunga khosom di pali le jalfil constituency khosom hi pathum zinga khoso pathum hi min effect ani he tuirini le hi fur athen tak tak ma akal kai na tu siam ani lo chuan harsana na satak kan tok don ni ti kan ria ara le lama hen kan unaw kan mangai te an imasa da noma harsana to hi kan phal lo ani chuwang chuan hele hi arang theng beramin do zo sakturin sarkar kan be se thata tin helai muna PWD SDO howin an thuchil thata kan loma ani point quality control lama le monitoring a sak taka min bo ji saka min thuchil chat reng turin kan be se ani tin kan hriat danin NDDP sumatangin tuna hian akal kai theina mai turatana sum sanction noi som pathum chuang tin kan hria hei sarkar he min han tang kai sak vat sela ado thei tu tur department in ma min lak sak vat se ti hi kan be seina le kan do chu sam ani atulani phachuan Daron welfare aizola member te le forlen welfare member te hian thatho atul chuan kanin kau renga he na chak taka tho ani theya fur pui thlen ma he le do zoni thina turi atan hian thatho hi kanin huam tak setani tin he le do ani ko a hian namdang tele mizo ngei te po thok anom theya hemil a harsana siam lo tur hian mizo mi pui te po kanin ngen takmeu ania tin political party te poin he le chimchung changa hian political advantage lak na ne mo inchir the na ne mo manglo turin kan duwa chu political party te po kan be se ni politicize lo turin kan du thadani ti kha kan so du ani kan engineer ten thei pato PWD ten min na min tho sakani ti amuna kan mu hian kan lom tak setani thataka an tho ji zel thena turin keini welfare pahite hian tran pui kan in homani kan so du ani me